me de megina ne ma mienu bi so ye ntete ya mamre ohu ena nanu asemunti ena ya na masa ne ma wi etasisi hwe akonta ye ntia me de ye koya mamre mu ne se be me kwakoye oba ho ade a even tete ho no mokra no a ne ye papa no na ware mayen ekofie bi mu kosere ma de maye no eya na hwe ne omoye ye so oba ye oba no ho ade oba beje list be ma na ko oba na busuam akwa je list of niema ode baba be no ho ade list wan ha mabio yes ye wia na abusuafo no ye de bibia hyem so ye friends nano enani de papa ne bua ne nkontafo abusuapani hwan ti me kwa kosi ne nuama no so no ya je sa niema ne nyina ukobu se akira ye se papa no abre anase maame no abre ne baba no ho na be ma ne de ya anwo no be ma na oba be ye oba no ho ade no ya anwo na na ne maame ne papa oba no so abusua so de bibre be ma yes be ma ne baba ye oba no ho ade ne de list ma ne ten ebi twa board to so sika e wo so de be ye oba no ho ade be ma ne be ma no ne tua bride price no be ma ne be di ni nyina so reason na ye de ma ne say papa na bre ne ba no ho atete ne ba ne ye na be ma no ye tete ne bonsamu ana be ma de ya anwo no ntia no so ka ho bi na kontatie wei ye so oba ne kwa wade a onyaka eye wo be ma ne dia onyade dia onfamra fi ntia me ya ba bedu ba bia ye gina sisi no ti oba na dwene se okopa dia ba that's it beginning now from the onset no oba na ekopa de e dia ba onyaka dia ne kunu no enkoka no but onyade dia onfamra ne maame ne papa eno ne ye na ya ba bedu ba bia ye gina sisi a ade ne etwetwere ye bo no na anu asem no akota se be ma ne oba te se be ma eni oba te no be start aye sa ne ma na gina ne ma wo hu e wo oba no ho no gina suban bi oba na hyase da na di de kire no akota ye watitru eni abrempom pia wo mo ewuye ene wo mo japade nyina akodi wo mo yire no ho omo nhwe fie abusu omo fi be ma na busu ne biu be ma na busu na bofom chono so aye yese but oba no aye yese tam oba na busu wo mo sebra sesa but be ma na sweat anke bia so aye well kra to one mo ke bia ne ma me ne papa omo bre no ho share no de ne ko school ko se nke twa ni kokko no emu dodo na akodi oba no akota hwe ti ade bi na no seretefo de ade bi ba betu social media so you see about 99% of ma omo ye adwuma omo senate oko omo senate papers mu a omo next of kin enye omo kuru no enokra about 99% of Ghana for ma omo ye adwuma o ma omo ye adwuma o Ghana ha omo next of kin you original de no enye ni kunu e okukru onye ni kunu ba mema so so 99 yes mema 99% omo de e omo yere mema me ye yawe Any jina akutanye jimi abadaya mema wo dabi ende ma yeka bibi se emma trimu odene emma trimu sum eche mema no akuta oso oba na bre oba okuta akwada no for just 9 months enurafe and I done akwada ne ma me for the rest of my life me and I me ba be ha akwada no me na me be invest e wa akwada no hwe ma bema no e bi akwada ne school fees yempam no e bi 2000 Ghana cedis bema na nya 1005 oba nso so e dia ma akwada ne se onye ne bia ne ma me nso so 500 ti asema ma me ne be ka so 1000 ne 500 no ode so ama akwada no o se kwasampani no wan hwe o school fees 2000 pounds so ntimi ntua age se me na me de 500 so school fees 20 million no bema ne tua enyamu 15 million 5 million per 5 million na wode so we asi nyina mehwe we asi nyina metie no so ntakota ni nyina agina red flags a bema no as when o movie no obahu obo no start ehun se dabi ene o se o start ye bibi edija ebia ni nuanom edija ne maame edija ne papa enti ensi kwa me ba se sia